بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayman. آمين Hamim. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Roşen kitap bilen qasamki, silani onun ma'nisini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Haqiqatan u Lavhil Mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabalik, hikmatlik kitobdir. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliginglar uchun sizlarga va'zi nasihat qilishni tark qilamdiq. وكم أرسلنا من نبي في الأولين Ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون Ularga qandaq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين Ular, yani Mekke kuffarlardan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildik. Ilgirkilarning qissalari Qur'onda o'tdi. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni mutlaq g'olib, hammani bilguchi Alloh yaratdi deydi. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berib olishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkizmay, foyda yetkizadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan biz giya unmas qaqas o'lik zaminni terildirdik. Sizlar mushundaq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilisizlar. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون Allah bütün məxluqatның türlərini yaratdı. Sizlərə üstüge çıxışınlar üçün kiyimə və minişinlar üçün hayvan qatarlıqlarını yaratdı. Ondan sizlər ularning üstüge chiqqanlaringlarda Rabbinglarning ne'matini eslab, bizga buni bo'ysundurib bergan zot pokdir. Biz oningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz
degeysile. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Ula periştilerini Allah'ın kızları deyiş bilen Allah'ın bir kısım bendilerini Allah'ın bir cüz'iyi kılıp aldı. Mundaq degüçü insan hakikaten Allah'a aşkarı naşkürlük kılgıçıdır. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ. Allah mahlukatın öz üçün kızlarını balı tutup sizlerni oğullarga has kıldı mı? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Eğer ularning biriga merhametlik Allah'a mesel kıygan nerse, yani kız balı bilen bişaret verilse, yani xotununun kız tuqqanlıqı xabar kılınsa, kaygı çümgen halda onun yüzü kardap gitidi. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Ula Allah'a zibu zinnet içinde çoğun boladigan, münazirede maqsadini ochiq bayon qilolmaydigan qizlarni mansub qilamdi. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Ula merhametlik Allah'ның bendileri bo'lgan periştilerge kız deb itiqad qildi. Allah periştilerini yaratganda ula üstüdü bar mıydı? Yani ula periştilerinin kız ekenligini qayerdan bilidi? Ularning guvohligi ularning nomi amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ula merhametlik Allah xalisa biz ularga, yani periştilerge çoqunmaydık dedi. Bu toğırlıq ularning bilimi, yani asası yok. Ular fakat cöyliydi. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Ularga biz Kur'an'dan ilgiri qandaqdır bir kitap bergen bulup, ular şu kitapqa mahkam islamdı. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. Undaq emas. Ular hakikaten atı bovalarımızın bir xil diniga etiqad qilganligini bilimiz. Biz ularning izidan minib hidayet tapquchidirmiz deydi. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Shuningdek, senden ilgiri her kaçan birer şehirge agahlandırgıcı, yani peygamber evvelsekla, onun dövletmen adamları, biz hakikaten atıboğullarımızın bir xil diniga etiqad qilganligini bilimiz. Şek şübhisiz ki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ.
Her peygamber öz kavmiga ata buvanglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanılı ata buvanglarga ergishamsizlar dedi. Ular sizlar ilib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Öz vaqtida İbrahim atısıga ve kavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rastilla ada judaman. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Faqat men yaratgan Allah meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. İbrahim kelime tevhidni avlodidan shirk keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Belki men bula yani Mekke ahalisini ve bulanın atı boğullarını uzun ömür ve nimetten behrimen kıldım. Ta ki ulağa hak yani Kur'an ve roşen peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam kelgice. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. Ulağa hak yani Kur'an kelgende ula bu sihridir. Biz hakikaten onu inkar kılgıcımız deyişti. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ula bu Kur'an nimişka iki şehir yani Mekke bilen Taif ademlerden bir katta ademge nazil kılınmadı deyişti. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Rabbinin rahmetini ula taksim kılıp beremdu. Biz ulanın hayati dünyadaki rızkını ulanın arası taksim kıldık. Ulanın bazısını hak berip iş kısasun dep ulanın bazısının derecesini bazısından üstün kıldık. Rabbinin rahmeti ulanın toplagan nerseleri yani pul mallardan yaxşıdır. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. İnsanlar küffarlarının bayaşat turmuşunu görüp, küfrü kızıkıp, ulağa koşulup, hemmisi küfürde bir ümmet bulup kalmaydıgan bolsa idi. Merhametlik Allah'ını inkar kıygan kişilerinin öylerinin ögüzlerini ve onun çıkıdığan şoğutlarını kümüşten kılıp berettik. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Ulanın öylerinin işiklerini ve tahtlarını mu kümüşten kılıp berettik. Ula tahtlarga yölünüp olturattı. وَزُخْرُفًا
وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beretdik. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Rabbingning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz-u ne'matlar taqvodorlarga xosdir. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Kimiki eng mehribon Allah'ni yad etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Şek şübhisiz ki şeytanlar ulanı, yani azgın küffarlarını doğru yoldan tosudu. Ular bolsa özlerini doğru yolda dep güman kılıdı. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Kafir Adem hemrahi bilen kıyamet günü dergahimizga kelgen çağda hemrahiga kaşki sen bilen mening aramda şarq bilen g'arbning orasidek araliq bo'lsa ekan. Sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding, deydi. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ulağa dünyadaki çağda zulüm qilganliginglar, yani şirik keltirgenliginglar üçün bugün sizlarning azapda ortaq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi, deyildi. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen gaslağı anlata alamsan, ya korlarını doğru yolga sala alamsan, yani kuffarlar gaslağa korlağa okşaydı. Aşkar gumrahlıkta boğan kişini hidayet kıla alamsan, فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. ulanı cezalaştığın ilgiri seni elip kessek, yani vefat kıldırsak, vefatından keyin ulanı çokum cezalayımız. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Ya ki biz sana hayatında ulağı vəd kılgan azapını köstümüz. Biz şübhisiz ki ulağa, yani ulağı azap kılışka kadirimiz. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahiy kılıngan Kur'an'a çın esilgin. Sen hakikaten doğru yoldadırsan. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Kur'an sana ve senin kavminge elbette ulug şereptir. Sizler kelgüsü de bu nimet üstüde sorulurlar. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Senden burun biz evetken peygamberlerimizden sorap bakın ki, en mihriban Allah'tan başka ibadet kılındığın ilahlarını belgilidik mu? Peygamberlerinin içinde Allah'tan gayrige ibadet kılışka davet kıygını var mı?
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. Biz hakikaten Musa'ni Fir'aunga ve onun təvəllirge onun rast peygamber ekanligini isbotlaydigan şanlıq möcüzelerimiz bilen evettik. Musa Fir'aunga men hakikaten cemi alemlerinin Rabbinin seni ve kavmini bir Allah'a ibadet kılışqa davet kılış için evetken elçisi men dedi. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. Musa ulağa bizning möcüzelerimizni elip kelgende ula nagahan möcüzelerini mesxir qilib küldü. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ulağa bir-birinden katta möcüzelerini kösettik. Ulağını küfürden qaysun dep türlük azaplar bilen cezaladık. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. Ula azapını köygende, ey sehriger, Rabbinga onun sana bergen duayını icabet kılıştın ibaret ehdi boyunca biz üçün dua kıysan, eğer o duayın bilen bizden azapını kötürüvetse, biz çokum iman eğitimiz, dedi. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Musa'nın duası bilen uladın azapını kötürüvetkenimizde, nagahan ula ehdini bozup küfürde çıntırdı. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Fir'aun öz kavmi içinde pəxirləngen halda nida kılıp etti. Ey kavmim, Mısır'nın padişahlığı astımda ekip doğan bu deryala menin emasmı? Menin bu büyüklükimni kövmemsile? Ki men uçuk gep kılalmaydıgan bu erzimes Adem'din, yani Musa aleyhisselam'dın. Yakşı men. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. Nim üçün onunla asmandın altın bilezikle taşlanmadı? Ya ki nimişqa onunla rastlıqıға guvaqlıq beriş üçün onun bilen bille periştiler hemrah bulup gelmedi? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Fir'aun kavmini gollağanlıqtın kavmi ona itaat kıldı. Ula hakikaten fasık kavm idi. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Ula bizni dergazap kıyganda, ulanı biz en kattık cezalar bilen cezaladık. Ulanın hemmesini denizde garip kıldık. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Ulanı biz kuffarlarının azap kıtıgıştık boluşu da kiyinkilerge nemune ve ibret kıldık. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Kur'an'da Meryem'nin oğlu yani İsa aleyhisselam misal keltirilse, nagahan senin kavmin hoşallıktan süren selişip gitidi. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ.
Ula bizning ilahlarimiz yaxshimi yoki İsa'mı dedi. Ula bu misalni faqat husumet qilish uchun keltirdi. Belki ula jidalxo'r qavmdir. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. U yani İsa Nasaralar guman qilgandek ilah yoki ilahning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Uni biz İsrail avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. U yani İsa albatta qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir. Onunğa yani qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ularga aytqinki, "Manga ergishinglar, bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir." ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda mengishdan to'smasin. Yani şeytanның vesvesesiga aldanmanglar. Şeytan sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. İsa roşen möcüzeler bilen kelip aytdi. Sizlarga men hikmet ilib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Allah haqiqatan mening Rabbimdir ve sizlarning mu Rabbinglardir. Onunğa ibadet qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Nasaralarning firqalari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zalimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Ular faqat qiyomatning o'zlari to'ymagan holda ushtumtut kelishini kutdi. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Alloh uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emasdir. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Ularga bendilerim bugün sizlarga qo'rqinish yo'q, g'am qayg'umi yo'q deyildi. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan ve musulmon bo'lganlar edi. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Ularga sizlar ayollaringlar bilan billa xushal xuramalda jannatga kiringlar deyildi. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
وأنتم فيها خالدون. Ulağa altın legenlerde taam, altın camlarda şarap tutuludu. Cennette köngülle tartıdığan, közle lezzetlenadigan nesile ba. Sizler cennette mengü kalısılar. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Sizler dünyada kıygan yakşı emelinler bilen varis boğan cennet en şudur. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Cennette nurgun türlük meyveler ba. Onundan yeysizler. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. Günahkarlar yani kuffarlar hakikaten devzek azabıda mengü kalgıçılardır. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Uladın azap birden mu yenikletilmeydi. Ula devzekte her kandak yakçılıktan ümitsizlerdir. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Ulağı biz zulüm kılmadık. Velikin ula özleri zulüm kıldı. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ula yani kuffarlar devzekka muakkel periştige ey Malik Rabbin bizge ölüm hüküm kıysun dep toğlaydı. Malik sile azaptı çokum kalısile deydi. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Biz silerge hakikaten hak dinini keltirdik. Lekin silenin köpçilikinla hak dinini yaman köygüçülerdir. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Ula Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge suikast kılışta bir işini karar kıygan çağda biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge yardım berişte bir işini karar kılımız. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ula guman kılamdı ki biz ulanın sırlarını ve piçirlaşkanlarını anlamayımız. Hergiz undaq emas. Onu anlap durumuz. Bizning elçilerimiz yani periştilerimiz ulanın aldıda ulanın emellerini yezip durdu. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Eğer en mehriban Allah'ın balısı boladigan bolsa, men u balığa ibadet kıygıcılarının evveli bulatdım, degen. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Asmanlarının ve ziminin Rabbi, erişinin Rabbi, ulanın sözlerden paktır. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Ulanı yani Mekke küffarlarını gümrahlıklarda ve nadanlıklarda koyup bergin. Ula vədə qılınğan günüge mülaqat bolğan kadar batıllarını çümsün ve dünyası bilen oynusun. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.
Allah osmondimi ilahdir, zimindimi ilahdir. Allah hikmet bilen iş kılgıçıdır, hemmini bilgiçidir. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Asmanlarning, ziminning ve ularning arasındaki narsalarning padişahlığı ilkide bo'lgan zat kattadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Sizlar Allah'ның dergahıga qaytırlısılar. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Ularning Allah'ını qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qilolmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Eğer sen ularni kim yaratganlıklarını sorasan, ular çoqum Allah deydi. Ular qandaqmı Allah'a ibadet qilishdan batıl narsalarga ibadet qilishga burilib ketidi? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ey Rabbim bular hakikaten iman etmaydigan kavmdir degan sözünü bilidi. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Sen ulardan yüz örgin. Salam digin. Yani ulağa beddua mı kılmıgın? Dingi davet mi kılmıgın? Ula kelgüsü de küfrünün akıbetini bilidi.